ndagusuje kandi ngwifurije byiza hano hose uratandukanye wowe muvandimwe inshuti yacu ukunda ibiganiro nyakuri cyane yitwa Mboni TV nitwa Ajabu Marashimba ikaze muri aya makuru agezweho tugiye gusura muri Burasirazuba bwo hagati ahari kubera intambara ikomeje guhuza Iran, Amerika ndetse na Israel. Intambara ikomeje gukomera cyane kubera ko uyu munsi kubera ko igihugu cy'Ubudage cyamaze kwinjira muri iyi ntambara byeruye cyane kwa kugiye kohereza abasirikare benshi intwaro nyinshi cyane mu gihugu cya Israel. Izi ntwaro zigiye kujya muri Israel zigomba gufasha Israel mu guhangana n'igihugu cya Liban, ndetse izo ntwaro kandi zigafasha Israel mu kurasa cyane muri Iran nkuko igihugu cy'Ubuyapani cyabivuze. Germany yavuze yuko igiye kureza abasirikare benshi bitewe nuko ngo Israel ngo ni inshuti yabo ikomeye akadasohoka. Ikindi ngo ntabwo yakwihanganira kudatanga ubufasha muri iyi ntambara ndetse n'umusanzu wayo kugira ngo umunsi ifungurwe kubera ko ibihugu byinshi ngo bifitemo inyungu. Ubudage rero bwiyongereye ku bihugu byinshi cyane biri gutanga intwaro muri iyi ntambara, harimo igihugu nk'Ubushinwa, harimo igihugu nk'Uburusiya, harimo ibihugu byinshi bitandukanye. Ni ikindi gihugu cyongeremo kuri uyu munsi. Ariko kandi nkubwire yuko igihugu cya Amerika, Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Peter Hegseth yavuze yuko bagiye kongera ingabo nyinshi cyane kugira ngo barase igihugu cya Iran. Ikindi yashimangiye yuko mu gihe Iran yanze kwemera agahenge bagiye kuri ibishoboka byose bakarasa Iran kugeza ngo bitarangiye. Yavuze ko kugeza umunsi ngo urugamba ngo nibwo rugiye gutangira. Yashimangiye yuko ngo Amerika ngiye kohereza ingabo nyinshi cyane, abasirikare benshi cyane muri Iran kugira ngo barusheho guhangana na kino gihugu barwaye nacyo kandi babe banagitsina mu buryo bwari bwo bwose. Ikindi yemeza yuko mu buryo bwari bwo bwose ngo Amerika izarasa Iran, ndetse ngo intego ni ukuyirimbura bakanisa ku keta k'isi nk'uko Minisitiri w'Ingabo wa Amerika Peter Hegseth abigarukaho. Yavuze yuko ngo bagiye kuganira na Iran ariko ngo ni ibyanga bazakoresha imbaraga z'umurengera. Yishimangiye kandi yuko bashyizeho uburyo butangaje bwo kugira ngo Iran yemere ibiganiro. Ikindi cyabaye kuri uyu munsi ni uko Amerika yasubije inyuma amato 13 umuhora wa Hormuz yaranyuzemo. Na amato yaratwaye ibitoro cyangwa se peteroli yaraciye mu muhora wa Hormuz ya Iran yerekeza gucuruza peteroli hanze ya Iran mu bihugu bitandukanye. Na amato agera kuri 13 Amerika yasubije inyuma, ishimangira yuko mu gihe cyose ngo Iran itaremera gufungura umuhora wa Hormuz ngo n'amato yayo namwe azemererwa kunyura muri iyi nzira cyangwa se uyu muhora wa Hormuz. Ishimangira kandi yuko uko byagenda kose ngo mu gihe itazemera ibiganiro ngo izashyirwa igitutu nk'uko Peter Hegseth yabigarutseho. Yavuze ngo kuba bagiye kohereza ingabo nyinshi muri Iran, kuba kandi bagiye koherezayo abasirikare benshi, ibitwaro bitandukanye, misile gusa ntabwo yavuze ko harimo intwaro kirimbo, ariko yavuze ko agiye kuzamo intwaro nyinshi cyane za misile zitandukanye n'abasirikare bafite ubuhanga bware kugira ngo byose bigaragaze igitutu kuri Iran nayo ifungure umuhora Hormuz. Ikindi Amerika yashimangiye ko igomba gukomeza gucunga ibyambu bya Iran, cyane cyane amato bashaka kwinjira muri Hormuz ndetse nayisohokamo. Ishimangira kandi yuko iri kugenzura bya hafi amato ndetse n'ibintu bya na kino cyambu, hari icyambu haba kuri Oman ndetse no kuri Persi. Ivuga neza kuri kuhagenzura kuko ubutasi bwayo buri mu kirere, haba indege, ubutasi buri gukorwa na drone buri mu kirere cya Iran buri kugenzura neza umuhora Hormuz niba hari amato arimo aturuka kure cyangwa se yabagiye kudeviya mu gice runaka. Amerika ikabigenzura hafi none ikaba yabasha kubikurikirana mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Ibyo biri gufasha kino gihugu mu gukomeza kitwara neza ndetse kikanagenzura neza akantu kose ku buryo Iran idapfa kubaca muri humye, ndetse bikaba byabasha kugenda neza nk'uko bigaragara. Ibyo ni byakomeje kuba kuri uyu munsi. Ikindi cyakomeje gurukaho kuri uyu munsi ni ibiganiro byari biteganijwe kuba, gusa hakomeje kuba impaka nyinshi. Liban yamaze kwanga ibindi biganiro ku yindi shiro na Israel kubera yuko Hezbollah yavuze ngo ntimushobora kuganira n'iki gihugu. Yashimangiye ko Liban ngo kujya mu biganiro na Israel ngo bigoye kubera ko Hezbollah yayibujije. Yavuze ngo kujya mu biganiro na Israel ngo ni icyaha gikomeye, ngo ni amakosa akomeye cyane. Ibyo ni byakomeje kuvuga kuri uyu munsi. Bibaye nyuma yuko Liban yari imaze iminsi yemeye kuganira na Israel ko nta kibazo kirimo. Ni mu gihe iminsi ishize Minisitiri w'Ingabo wa Israel Sare Gideon niko yitwa yari yatangaje ko ngo Liban ngo nta kibazo bafitanye, ahubwo ngo ikibazo kiri muri Liban ngo ni umutwe wa Hezbollah. Bityo ngo Hezbollah nirandurwa
n'ikibazo ngo kizaba kirangiye muri rusange. Ni amagambo yitangarije ubwe. Rero ashimangira yuko ngo bagiye kurandura Hezbollah kugira ngo iveho. Uyu munsi rero Hezbollah yatangaje ko ngo kuba Libani yaganira na Israel ngo izabigambaniye Hezbollah, izabigambaniye uyu mutwe. Bityo rero ngo Libani ntiyemere kujya mu biganiro na Israel kubera ko ngo n'umwanzi ukomeye, ikindi yabigambaniye Hezbollah. Ikindi cyabaye kuri uyu munsi. Uyu munsi habaye ibindi bintu bitangaje kubera ko Papa Leo wa 14 yongeye kwibasira Trump, avuga yuko Trump arimo kuri intambara, ibyaha by'intambara, ndetse kandi ko akwiye kujyanwa mu butabera kuko ngo umuntu uko ibyaha by'intambara ikindi ngo ni inkora amaraso. Muri misa yasomeye muri Afrika uyu munsi muri Cameroon yavuze yuko yongeye gusabira inzirakarengane ziri gupfa muri Libani, muri Irani n'ahandi hatandukanye hamaze kuba intambara hirya no hino ku isi, cyane cyane yagabwe na Israel ndetse na Amerika kuri Irani. Ashimangira yuko Papa Leo ashimangira yuko kino gihugu cya Amerika gikomeje gukora ibyaha by'intambara. Byabaye mu gihe nyuma yuko mu minsi itambutse Trump yerekanye indi foto ya nanone agaragara nk'ari kumwe na Yesu Kristo amufashe ku bitugu, Yesu ameze nko bagira ngo bari kuganira. Ni ifoto yakoreshwa na AI cyangwa se ubwenge buhangano artificial intelligence yagaragaye kuri AI. Ifoto yari ku mbuga za Truth Social. Trump abikora kugira ngo akomeze guhangana na Papa Leo wa 14 kuko ntago bona bose bajya imbizi, umwe ashinja undi undi akagira ibyo ashinja undi. Papa ntago yemera politike ye, ndetse na Trump avuga yuko Papa yakwiye kujya mu by'idini cyane akareka bya politiki kubera ko ngo si umunyapolitiki, ntago bahuza n'akana gatoya. Rero Papa yongeye kwibasira Trump, aravuga ngo wowe urimo kuri ibyaha by'intambara kuko ngo ukwiye kuba wajya mu biganiro by'amahoro ndetse ukareka kurasa ndetse no kwica abaturage benshi. Ikindi cyakomeje kuba ni uko abasirikare bajya kuri 13 ba Amerika bamaze gupfa bagwa muri izi ntambara ndetse bagwa muri iyi minsi. Hari kandi abasirikare ba Amerika barenga 500 bamaze gukomerekera muri izi ntambara. Hari kandi indege za Amerika zimaze gutwikwa na Iran, ibyo bimaze kuba muri iyi minsi itambutse. Ikindi tugarukaho nuko ubwirinzi bw'igihugu cy'Ubushinwa buri gusama misile zitandukanye Amerika iri kugerageza kohereza mu gihugu cya Iran. Ibyo biri kuba rwose muri kano kanya. Ibi ngibi biri kuba nyuma yaho mu minsi ishize Iran yemeye yuko itazajya mu ihagaritse gukora nucleaire. Uwo munsi kibitangaza Uburusiya bwahise bukura abakozi bayo mu nganda zikora nucleaire bare muri Iran. Hari abakozi benshi bari mu nganda zitunganya nucleaire b'Abarusiya, none Uburusiya bwese bubakira ko akazi kabo kari gasa naho gahagaze. Iran yaremeye imyaka 5 guhagarika gukoresha nucleaire. Amerika ikayisaba imyaka 5 mu buryo mu masezerano mu bituma bitari kugenda neza n'ingingo irimo. Hanyuma noneho ibyo ngibyo ariko noneho Uburusiya bugicyura abo bakozi bayo bakoraga muri nucleaire, yatangiye koherezayo ubufasha bw'intwaro. Irangije inahaga Sopo Trump iramubwira ngo mu gihe gikomeje kujya mu muhora wa Hormuz ukakomeza kugenzura ibyambu byinjira n'ibisoka muri Hormuz, itonde bamuhaye gasopo yuko mu gihe yacunga nabi Trump yazisanga izi ngabo z'Uburusiya, intwaro z'Uburusiya ziri kuza mu ibanga gufasha Iran, zaza mu buryo bugaragara no zikarasa Trump ndetse zikarasa mu buryo bwa hatari butigeze bugaragara. Ikindi gihugu nko nabwo Ubushinwa nabwo buri koreza ingabo mu ibanga n'abasirikare ndetse n'ubwirinzi buri gusaba misile muri Iran, ari ubwo ku butaka ndetse no mu kirere. Nubwo igihugu cy'Ubushinwa ubwishi bwose si ubw'Ubushinwa harimo n'ubwa Iran, ariko ubwishi n'ubw'Ubushinwa. Kubera ko Ubushinwa ni igihugu gifite umumaro munini cyane, kubera ko peteroli gikoresha ingana 90% kigura muri Iran. Ubutunzi gifite bwishi hari ubwo gikora muri Iran cyane cyane binyuze mu muhora Hormuz. Niyo mpamvu cyemeye gutanga umusanzu mu buryo bw'intwaro, mu buryo bw'abasirikare, misile, ubwirinzi n'ibindi kugira ngo bize gufasha igihugu cya Iran gukomeza gusurvivinga. Iyo niyo mpamvu nuwangukira kino gihugu kigiye kuza nacyo kigira akandi kantu gitanga. Ubwo bugiye kuba ibihugu bigera kuri 3. Ubuyapani abigiye kubera igihugu cy'Ubudage kigiye kuza muri iyi ntambara, haza igihugu cy'Ubushinwa, haza igihugu cy'Uburusiya, bize guhangana muri iyi ntambara. Intambara ishobora kwabuka cyane kagera muri Asuzuba bwo hagati hose ikareka kuba intambara yindi, cyangwa se ikaba yaba intambara ya gatatu y'isi nkuko batangiye kubitekereza. Batangiye kugira impungenge abantu benshi yuko ishobora kuza kuba intambara ya gatatu y'isi yose muri rusange, kandi ngo birashoboka kubera ko ibihugu byose by'ibihangange ngo ntabwo byiteze kuba byarikora cyangwa se byareka kimwe kurwana cyane kurwana. Havuzwe byinshi uyu munsi, havuzwe byinshi. Ikindi cyabaye nuko mu nyigo batumvikanyeho Iran
yanze ibiganiro, ntabwo ariko yabyanze mu by'ukuri, ariko ingingo zayo Amerika yanze kuzakira. Amerika usibye igitutu irimo gushyira kuri Israel, kuri Iran yavuze ko mu gihe cyose bataremera ibiganiro nta kintu na kimwe bazumvikanaho. Hari ingingo nyinshi kuko Iran ivuga ko guhagarika nucleaire burundu ngo bidashoboka, gusa Trump agasaba yuko bahagarika gukoresha intwaro za kirimbuzi na nucleaire. Ikindi cyabaye muri aya masaha make yashize ni indege yagaragaye yatwitwe, indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashwe n'igihugu cya Iran. Ni indege mu bwoko bwa drone yari isanzwe ikora akazi ko gucunga ako gukora ubutasi mu kirere cya Iran, hejuru mu kirere kuri Hormuz. Nuko ndimo kubigarukaho, mu kirere cya Iran hejuru ya Hormuz ndetse no ku kigobe cya Gulf ndetse na hejuru kuri Persi, hejuru mu kirere cya Iran hari amato, hari ubutasi bwa FBI ariko mu ibanga rikomeye cyane bugenzura neza Iran uko biri kugenda, bigafasha igihugu cya Amerika kohereza abasirikare ndetse no kugenzura umutekano wa Iran, bikabafasha kohereza abasirikare bayo. Niyo mpamvu bagiye kohereza abandi basirikare bamaze kumekinga shuwa neza yuko ibihari biri gukora neza ndetse ibintu byose biri kugenda neza kandi ku murongo. Niyo mpamvu bagiye kuboherezayo kugira ngo baze gutanga support ku bari bahasanzwe. Nuko ngo rero iyi ndege nayo yarashwe, yari mu ndege nto za drone zari ziri mu zikora ubutasi mu kirere cya Iran. Iyi ngiyi yarashwe muri iyi minsi ishize, yararashwe. Iyi ndege ikinyamakuru The Indian Times cyanditse ko yarashwe, ariko ngo bitekerezwa yuko ishobora kuba itanarashwe. Amerika yavuze ko iyi ndege yaburiwe irengero. Urundi ruhande ruvuga yuko ikinyamakuru cyitwa The Kenya Times cyo kivuga yuko iyi ndege ishobora kuba yarabuze kuri radari cyangwa se yarabuze tekinike, noneho gusa iyi ndege yabuze kuri radari za Amerika mu masaha make cyane ita iburirwa irengero burundu. Yari mu butumburuke bw'ibirometero 50 hejuru mu kirere. Noneho yerekana ibimenyetso byo ku bihumbi 7,700 niyo kode yayo yari ifite. Irangije kwerekana iyo kode ifite mu butumburuke bw'ibirometero 10 mu butumburuke, mu minota mike ihita iburirwa irengero. Yari imaze amasaha 3 iri mu kirere cya Iran, iri kugenzura umutekano wa Iran, iri gufata amakuru y'ingenzi yose y'ubutasi ya Iran iyoreza mu gisirikare cya Amerika, muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika n'abandi bafite uko bakorana n'igisirikare cyabo kugira ngo babashe guhangana Iran cyane cyane ku murwa wa Hormuz. Rero iyi ndege ifite ubushobozi bwo kumara amasaha menshi cyane agera kuri 28 mu kazi. Rero iyi ndege Amerika yaravuze ngo iyi ndege yacu yarabuze, gusa nta bisigazwa na bike byagaragaye byuko yaba yararashwe. Oya, gusa Iran ntirabyigamba ko yayirashe. Gusa ibinyamakuru byavuze ko iyi ndege yarashwe, ibindi ngo ushobora kuba yarabuze kuri radari, ibindi binyamakuru ngo ushobora kuba iyi ndege yarabuze kuri tekinike cyangwa se tekinike. Hari n'abavuga yuko iyi ndege yaba yaraguye mu kigobe cya Gulf cyangwa se muri Persi, kubera ko iyi ndege yabanje kugenzura hejuru ya State of Hormuz, irangije yimukira hejuru y'ikigobe cya Persi. Ibishobora kuba ngo yaraguye muri Persi cyangwa se muri Hormuz cyangwa se ikaraswa, kuko niyo yaba yaraguye hasi ku butaka yari kugaragara. Iyo iza kuba yararashwe yari kugaragara. Niyo mpamvu rero besha bavuze ngo niba itararashwe ishobora kuba yarashimuswe na Iran, ikaba iri kwikoresha amakuru yayo y'ubutasi, igenzura amakuru yayo yaba ibitse kugira ngo iyakoreshe mu buryo runaka bwa gisirikare. Nayo makuru agiye atangazwa muri aka kanya. Rero ni byinshi byavuze kuri uyu munsi kuri iyi ntambara cyane cyane muri Iran ndetse na Israel, ngo ibiganiro by'amahoro byo by'agahenge birakomeje kuri izi mpande zombi. Gusa hari byinshi batari kumvikanaho, haba Iran ndetse na Amerika bakomeje kuganira muri Pakistan, Islamabad, kubera ko umugaba mukuru w'ingabo za Pakistan yongeye kubakira ndetse yahuye uyu munsi n'abayobozi ba Iran baganira ku bijyanye n'uko gahenge kakongera gukorwa. Uyu mugaba w'ikirenga w'ingabo za Pakistan yahuye n'abayobozi ba Iran baganira ko bagomba kuba babikemura, bamwita Muniye. Yabigabarigaho neza cyane. Ikindi nuko nanone Israel na Liban bagiye kongera kuganira kugira ngo bari ukuntu bahagarika intambara hagati yabo. Reka nsoreza ariko nshimige mwese mwanya nanjye muri aya makuru yagezweho. Nitwa Ajab Marashimwe, ko twananjye muri aya makuru. Ibiganiro byacu birakomeza. Imana ibarinde. Imboni TV, imboni ya rubanda.